Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, hintay ibasa ti Colosas Kapitulo 3, versikulo 23 kan 24. Anyaman nga aramidan nyo, ipapuso yo akas lama ipaay iti apo, asaan akadagiti tattao. Laglagi pa nyo agonggon na kayto ti apo. Awaten nyo ti tawid nga agpaay kadagiti tattao na. Tani Kristo tinapudpudno nga apo apagserserbian nyo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Kenya. Ayan ti kwarta. Itad mo kanyak. Saan? Diyak itad tinapidot ko akwartakan ka. Anya? Isublik iti akin ko ka, Max. Awan at talaga ti ammo man ya, Ben. Pues, no isublim mo't lang, itad mo kanyak, tasyakon ti mairanod. Ang kapsat ta, Max. Pangaasim ko, mamat. Noan niya ti desisyon ko para iti dahi akwarta. Isu ko mati masurot. Kasta. Nungay ibagakken ka ita, asak ti masurot. Asak ti pangtedam itinapidot mo akwarta, ha? Anya? Ben, lakay! Saan tapay analpas, Ben? Pagguduan ta ti kwarta, no di mo kayat nga ited amin kanyak. Kinabilnak ni Max akabsat ko, bagat. Anya? Kaya't naapagguduan nila ang antikwarta na pidot ko. Diyos ko. Tilawlawan ko na nang ibagak ng kuwana, ng adda na pidot ko. Sikat tinakapidot. Rumbang ko mga erespeto na no anya ti kayat mo nga aramidan. Bagat. Padasam man abirukan iti Facebook. Tinagan ang nakasurat iti unag tibaga. Kinapudno na. Dayta ko mamatibagakan ka. O sige, mabiit lang tabirukak iti Facebook tinagan na. Sige, bagat. Tapno maisubli adagos ti kwartana. Kasanungay, Max? Naalam ka di matlaang ti kwarta? Saan, Feli? Ngam agsubli at taalaek. Ibagam ngamin apagguduan nyo ti kwarta. Imbaga akong dayta, ngam di na kayat. Isubli na kanukit din. Anya? Pangkitaan nga awan amuna day di a tao. Ay, di pa ikit din sayang no isubli na. Kwarta, pinagbalin na abato? Masurunak nga rod. Isu ako nak, asyakon ti pangtedan na. Masapol nga aramidam ti kabaalam. Tapno maalam ti kwarta, Max! So, you lost your money, David? Yeah. Please help me. I need to work for my food. Oh, kaasi ka mat. Apay ngamihin anapukaw mo ti kwarta. What did you say? Okay. You can stay in my house, David. Oh, thank you. Thank you, Mila. Aguray ka. Kaslaad na nabasak iti Facebook ko. Malagip ko, tinagan mo. Mabit lang aterwar ko ti cellphone ko. What? Sika nga tanay to'y. Is this you, David? Oh, yeah. That's me. Thank you, Ben. I will never forget what you did. God bless you. Thank you too, David. Naimbag. Tasi ka kinakakita iti kwarta ni David, Ben. Lumugan ako maiti taxi. Idi nakitak tibag. Idi kitaak. Dugyar. Isu adagos ko abinirok takin ko ka. Dayawan ka. Tasaan ka nagpasulisog. Gapu iti nakitam a kwarta. Diyak libag. Simkanday ta iti panunot ko. Ngam ko nakmat. May saak anamati kan Apo Diyos. Rumbang laeng nga agarami dak iti pakayaywan kanyak ti Apo. Naladaw kan, Max. Awanan ti kwarta. Anya ti kayat masawan, Feli?
Nabirukan dante akin ko kwa iti kwarta, Max. Sino ka no? David ka no tinagan na. May sa foreigner. Insublin ni Ben ti kwarta. Iso adi mo namnamaan pa yung adda maalam. Aniya? Sayang. Buisit na ije, Ben. Napalalo ayaman kan ni David. Ta insublim tinagado a kwarta na lakay. Kwarta lang dayjay bakit. Kat may saan ta ako kwa? Rumbang laang, ama isubli iti akin kukwa. Maawatan ka lakay. Iso amaragsakan akmat iti inaramid mo. Agyaman ak bakit. Kat ni Max, saan ka di pa'y nga imay dimawat iti pasensya kan ka? Bayamon dayjay akabsat ko. Masapul apagsaritaan nyo ti inaramid na kan ka. Ang mga nuulitan na. Patya ka, asaanan nga umay dito'y dayjay. Tawanan ti kwartang iduldulin ko. Wala, ngam saan anasaya at ti panangkabil na kan ka. Uwan bakit? Ngam, pakawan naklangan. Ti Diyos ti makamukan kwa na. Podno nga daday ti balay at tinawid mo kadagiti dadakkel mo. Ngam awan mat makukwarta tayon. Anya ti kahit masawan iti dayta ngayong bagam, Feli? Sumapol ka kumamot din iti panggadam. Saan ka amat maturog laeng? Anya? Diktaran na ngagtrabaho? Awan mo't dakos na iti imbagak Sumapol ka. Uray jeepney driver. Wano anya laditan. Basta ada trabaho. Ila kumpay laki ni Ben day tamay sa atugaw dita. Patsak ngawan tugaw dakas ta. Anya? Nagalas mo tantikas ta nga ugalim, Max. Tugaw? Ilakom? Ay, nagadulagit din nga artim aya. Bayam, tagsapulak to iti pagkwartaak. Ang mga no awan tumutla ang kwartada pagbayad da. Ay, nagrigat at talaga ti trabaho at janitor. Namanusak. Makiusarak man... Ben! Sika? Una na. Siya ang agpaiso. Janitor dito'y apasdak. Ananusak laangan na. Nasaysaya at tikasta. Tinasken, saan ka ngagtaktakaw, Ben? Agyaman ak nana. Ala, sige. Panawan kayo pa nga rod, nana. Sige, Ben. Papanam, Max. Jakon ituloy ti maturog ita. Inakman agpag na dita sentro ti syudad. Bareng adda mapidot ko akwarta akas kini Ben. Anya? Jakmat lang makaturog dito yung balay. Tanakangiw-ngiwat ka. Sige, inakon. Max, mabit lang. Max! Ay, malemak ton nga gawin. Anya ti aramidam ditoy. Janitorak dito'y. Sumadak dito'y, Max. Ananusan ti kasta trabaho? Katun, anyangay nga rod. Awan mo't nalpas kong adal. Nagbangsit ka pa yan? No siyak ti sika, jak mairusok ti kasta trabaho. Sa dino ti papanam, apay nga adda ka dito'y. Sa dino pa ngay, umayak mag-CR dito'y. O sige, labsan ka ba'y? Ay, talaga at tuso dahi takabsat ko. Hindi na pa'y maawagan iti manong. Kasla ibain na akabsat nak. Kan ibain na, adito iti pagtrab-trabahwak. Ay, rumarakon. Tawan pagbayad ko iti panag-CR ko. Sige. Tangay siyak ti adda dito'y. Uray libre kan. Ano sa nyo No kumadi mo insubli dyan napidot mo akwarta. Saan kumakasto iti sasaadan ta ita? Baknang takuman. Anya? Traffic manen. Dahito iti problema dito ikat. Kasano day to yan? Maladaw tan. Wisik. Sapay nagpudot. Rumuarak pa'y. Day nagbumatang iti danom. Makain inumak. Sige. Karting ama. Ay, kung may magtanda ito yung traffic. At the checkpoint, di ta masungan.
Max, anya daytoy nga inararamid mo? Natiliw ka gapo iti droga? Natangda na naklangan nang itulot iti droga iti syudad, manong. Anya? Kaya't ko ti makakwarta iti dakkel. Iso na aramid ko ti kastoy. Nakababa ti inaramid mo. Di ibagatan, droga ti pagbibiyagan nyo. Uwan nga rin, manong. Jack pagarupan nga damang tiliwukan niyak. Naimbaglaangan, tarimwar ti asawang idinatiliw ka. Uwan nga rin, manong. Tanusaan. Natiliwmat ko ma. Nadagsan ti kasom, gaputaado ti drogang awit mo. Aganos ka lang. Anya, nag-video call ka ni David, Ben? Oh, itamampay. Imbaga na, ano kayat ko? Alaan na kanudye ka na dangayan na. Oh, kasta ka di. Kasapulan na kanu ti driver na. Ket siyak tinalagip na nga alaan. Siguro, kaya't na ti agsubadkan ka. Isuan nalagip na ka. Ikarkararag ko nga runana. Ano pagayatan ti Diyos, mapanak. Di kan agpangadwa, Ben. Isuda pa yan ti makaamo iti gastos. Isu nga umanugot kan. Tagundaway mo daytoy ang makapagtrabaho ija abroad. Ay, kaasimot ni Max lakay. Gaputan na ibalod, insukatan ni Feli. Ano niya? Awanan ni Feli di tabalayda. Simurutan iti lalaki na. Awan ti mabalin, nudinan kayat ni Max. Kasanon dagiti doang anak da ababasit paylaang. Ano sang pailaan ida akad kaduan, bagat, anyangay nga road. Ay, o sige, siya kun ti makamu kadakwada. Kaasid amat. Agan anos ka pailaan, bagat. Tamapanak iji ayan ni David. Panagkunak, lumakay magtan ita. Ket masapul na tikat kaduan ay tibalay na. Jaklaim pagarot nga agmay may sagayam itibiyag dayji a David. Huwan nga rod. Ken addan sapay an-anayin na ita. Gusto mo't kit di an lakay numapan ka. Iti kasta, adamang kitkita kan kwa na. Ket di kagdanag bakate. Numapanak ijay. Ket ipalubos ti apo. Alaan kan tumat ijay. Ket ijay tan ngagnaed. Ala, si Katimakaam mo lakay. Apea, di mo kadwa ni Feli. Sa dino ti anti asawak manang. Lading hitak nga ibaga, Max. Ngam simurutan iti sabali a lalaki. Anya? Ti awanan ba yung babae? Max. Kasano pa yung dagiti anak mi? Amo na matakastoy ti kasasaad ko. Di ka madanagan. Addaak ang mga sikaso kadakwada. Agyaman ak no kasta, manang. Kat ni Manong Ben ngay. Busy ang mga asikaso kadagiti kasapulan na papeles. Ha? Aywan gayam, malagip mo ti kwarta idi nga insubli ti kapsat mo? Di mo ni palagip, manang. Sana nasayar ti inaramid ko idi. Kaya't ko atagi ko anti kwarta. Ngam nasayat mat. Tayo subliyo iti aking kuko. Ni David ti akin kuko iti kwarta. Kat iso ti makaamo iti amin agastos iti ipapan ni Ben iti abroad. Anya? Nagmayat nga rod ano kasta manang. Sana kas kanyak. Asi babalod dito eh. I'm old and weak, Ben. But I don't like nursing home. Don't worry, Sir David. I am here. Thank you for coming in my house, Ben. Sir David. I know you're a good man. That's why I trust you. Thank you, Sir David. I'll do my best for you.
Sir David. Mabiit laang. Ben, sika. Wen, siyak bakit? Kumusta? Ay nasaya at mat. Apay akalat, di pa nagawid mo. Ay na, bakit? Pastor ka nakpaimat Ayun gayam. O sige, sumrag ka lakay. Among bakit? Natayin ni Sir David. Isuan nagawid ak. Anya? Pasensya ka na. Nujak inyawag ti panagawid ko. Ngamin, busy kami. Awan anyaman na lakay. Tinasken, nakaawid ka na sa lunat. Man nga asi ti Diyos, bakat. Amom ka di. Aging ka ita. Katkasladyak pat yan. Ang puno. Ti anya? Ni Sir David, intad na amin kanyak ti ornong na akwarta. Anya? Puno ka di lakay. Puno, bakat. Katdakal apagyamanan ta iti Diyos. Tas anak abinaybayan. Iti tiyempo ti panagrigrigat ko. Ada akong Max. Kat di ka agdanag. Siya kung ti makamu iti panagadal dagiti duwang anak yo. Bayat ti kaddam ditoy. Manong? Aramidak mo ti amin. Tapno mapababa ti sentensyam. Ngam ikarim. Agbalbaliw ka kuman. Kinapudno na. Nabayagan na nagbabawiak dagiti basol nga inararamid ko idi. Nang runa-unay kada kayo. Manong. Max. Nagasatak. Tanadaanak iti kapsatakas kan ka. Nakaimimbag ka kanyak. Kat pakawanan na kumakadagiti nagkurkurangak kada kayo idi. Itala nga mamiris ko dagiti bidot ko. Max, napakawan kan. Awanan dagiti dadakkel ta. Isu arumbang laeng, adat at agtinulong. Agyaman hak. Manong Ben. Ti agaramid iti kinaimbag, gunggunaan to ti Diyos. Kat ti agaramid mat iti kinadakas, madusan to. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 kanday toy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.